day ta alending. Ay nawaw, bigbigatan na napudot ti ulom, bakit? Ay, masurunak nga rod. Kadimat makaururay dagita at tao. Saan ko mat nga itarente utang ko kat? Kung naktumot ngamin kan ka nga isardeng mo ti umutang itilinding. Ngam nagtangkan ti ulom. Kanya nga ita, sikat ag problema. No awan mat laang tinasayat nga ibagam. Agtal nakalatan ni friend. Nayunam laang mat ti sakit ti ulok iti kastang aramidam. Nasakit ti ulom tapod no ti bagbagak. Agsardeng kanun, no? Di mo ti mabagbaga na talaga. Ay nawang, laptop mo tinakaparabaw iti lamisaan niyo, Mari Janet. Ay regalo ti kabsat ko ngagtrab-trabaho ija abroad, Maritesi. Sapay kasla ka barbaro, Mare. Wan, brand nyo, Mari. Idi pa'y napalabas atawan nga impaw itda. Ngam, awan ba't unay ti pangus-usarak. Pagbuyak lang, ano, kasta maumaak iti TV, Mare. No maisaldak da ito laptop. Sigurado adak kayo ti kasukat na. Ay, nawaw. Thank you, Lord. Adan ti solusyon ti parikot ko. Uy, Mare, napaulimag kabatan. Ay, iko, Mare. Kastoy ngamin. Kasapulan ni Mary nga anak mo iti bunyag ti laptop. No, okay lang ka, Mare. Mabalin ka di abuludin na pailaan ti laptop mo. Ay, nawaw, day talaang gayam, Mare. Awan ti parikot no may papaniti day ta abanag. Alaam to inton madamdama, Mare. Naimbagla nga da usaran ti anak ko iti bunyag. Ay, nagyaman ang klaunay, Mari Janet. Bayam, isublik tumula adagos kan ka. Ne, anya ti birbiro kam, nanang. Itay payapag na kayo apag na. Ay, jak mo't makita ti laptop mo, Janet, anak ka. Indulin mo ka, day. Kaya't ko kumati agbuya, anak ka. Impabulot ko pailaan ka ni Maritesi, nanang. Ha? Kasapulan ka nung amin ni Mary ti laptop. Iso nga impabulot ko pailaan, nanang. Sino amere? Ti anak ngay ni Maritesi nga anak ko iti bunyag, nanang. Nalipatan nyo ka din? Ay, wangagpay siya. Nalipatak mo ni Mary. Ay, kano nga isubli dati laptop, anak ka. Diyak pa'y sigurado no kaano, nanang. Ngam anusan tayo nga orayan. Agbuya kayo pailaang iti TV, nanang. Ay, katuwanan na, anak ka. Tinapatag ka daliw-liwak. Umuna kayo nga rodan iti sala, ta sumarunoak, nanang. Agtimplak lang iti kapek. Sa dino tinangalami ti laptop, bakit? Hep. Ah? Di mo kutkut yan day tayo, friend. Ay nawaw. Di mo ibaga... Saan ko at tinakaw day ta? Unaan kan. Tunggal adda makitam nga yawid ko. Panunuto madagos at tinakaw ko. Apayan anwam day ta laptop. Kun asinot akin kukwa? Basta adda pang usarak. Di mon saludsudan no asino ti akin kukwa. Awanan ti bibiyang mo no may papan iti day tabanag, friend. Na, agsalsalud sudak laeng. Agunget kan? Apay, dakas ti agsaludsud ita apanawan? Wunan! Impadulin lang ti kumarek day ta laptop. Dagulit kalaunay mo't, friend. Alan abon, isaldak pa'y laang kan kaday ti laptop. Ano ako madayta? Ay na, maasyan ka kadikanyak, bon. Talaga ka sa pulak ti kwarta. Ay nawaw, nagkulit ka kaya. Mamin, ano nga ipagakan ka nga awan ti pangusarak iti laptop? Uray 10,000 laang ano isubak la. Saan asin sinanday to a laptop? Nagapupay da ito iti abroad. Oh, kita, Ay. kabarbaro pa'y laang ni, oh. Oo nga. Oh, saan ka alugin no kwa? Mabalin a pagbuyaam no kayat mo. Saan abale? Taad damat wifi mo. Sige. Thank you Wen, di ka madanagan. Isublik tumula dagos kan ka. Sure ka Tanusan ilakok daytoy. Wen ka di bakla. Danag mun aya. Ikan naklaang iti dua alawas, bon.
Kumusta nga iti laptop a binulod mo kanyak, Marites eh? Mayat mo't mare, iso ti us-usaran ni Mary ita. Nasayat nga rod ano kasta, Mare. Kasta unay tiragsak na Mare Janet. Basta ay wanam lakit di Mare. Isubli yun to, intunsan na nakasapulan. Wun Mare, siyak to ti umay mangisublikan ka no kwa. Agyaman naklaunay, Marites eh. Ay, umunag ka, tag merienda tapay. Ay wun man Mare, tane. Talaga mabispisina. Kumusta, Tese? Nabayadam ti utang mo ni Tilinding. Ay katwan siyak pa'y ti ko na. Ah, nangalami ti pinagbayad mo? Ay nawaw, siyempre, nagdiskitarak mo ta. Ay, sigurado masaan nga illegal day ta diskarte. Punay kan, Efren. Talaga ka ding awan pa nagtalok mo kanyak, Sardengam nga minin ti umutang itilinding. Sayangam la ti kwarta. No sa anak nga umutang, at dangarod ka nun tayo. Ni, di kag sawi ti kasta. Uray saan ka nga umutang, mangantay la tamay. Kabalak mo't abiyagan ti pamilya kay. Diyak lang amin, maawatan no apay nga umutang ka pailaan. Siyempre, kasapulak mo tagpapintas. Narigatan, Efren. Amangan no isukat nak iti sabali, no saan ko nga iwanan ti bagik. Oh, kita ang tikodil ko, napudawan, saan ka de? Diyak amukan ka. At 20 kwarta daw atam, anak ko. At damat ang tintad ni nanang tatang. Ay nawaw. Itaman pa nga inikan nakatiinam. Sa nga ribo tintad na tatang. Sa nga ribo? Uwan tatang. Ay, talaga sa balin tagparparik na kanya ka. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ay, nas ka na pala iwan ta ni nanang mo. Ang mga daman ng kalukwan nga aramidin na. Pangalaan na kung may ti kwarta nga itid na ka. Kano di na pa'y kaya ti makitangdan. Kasla na unag ti pampanunutam, Janet, anak ka. Ay, wan nga rod nanang. Mas daawak laeng. Ay, hindi ti pakasdaawa, manakaw. Makabulan ng tinapalabas sipod binulod ni Marites si laptop ko. Makabulan na mutan, nasaan nga imimay dito'y balay. Amang nubi sila ang anak ka. Nga ta? Wun siguro Aday umati ayanda, tapnumapan mo kumaida pa kumustaan. Madanagan nga rod nanang. Di na mutan isubli ti laptop a binulod na. Ay, ano usam ti agura yan ako. Amang us-usaran pa ilaang ni Mary. Ay, awan matkit di Amang ano adda pa'y pangususaran ni Mary. Isuasaan pa'y nga insubli ni Marites si kanyak. Wano saan? Urayom ni Mary. Sigurado lumabas dito'y paraangan no agawin. Saludsudom tukon kwa na tilaptap mo, anak ko. Kumusta nga manang Tesi? Makabulanan. Di mo matlasakain ang tilaptap. Makauray ka ka di bakla. Saan pa'y ana-aproban ti loan ko iti lending? Ay nawaw! Nukusta? Pagurahin na pa'y gayam? Anya nga roden nga iti maaramida, no talaga nga awan kwarta. Oh, kita am ti bulsak awan apulos tinagyan na. Ti wallet ko, barya mo ilang ti kagana. Sana mabalin. Titulagan ka tulagan. Agbayad ka kit din. Ay na, kita ang bon, tapnumapnak ka. Ay na, saan ka makawawat? Saan pa'y ana-aproban tilon ko kula lang arudan? Ay, di ta ka manlangan. Nagrigat ka kat akasarsaritan. Kasta gayam, Saan gayam ang aproban? Naimbaglaangan ta na tiyambaan ka alimbabas, Mary. Ha? Ada ka di bagam, ninang? Salud-sudak laang, no us-usarampay laang ti laptop ko, Mary Basang. Laptop? Ay, nawaw. Siyak tinagbulodan ni nanang mo iti laptop nga us-usaram basang. Ha?
Awan mo tiyos usar ka laptop ninang. Kan may saan kami pa'y matngag kasapulan iti laptop? Anya? Pudno ti bagbagak ninang. No kasta nga rod. Sa dino tinangipanan ni Marites iti laptop ko binulod na. Ay, jak amo ngam salud-sulit to kanina nga pama na makaawidak. Basta ti masiguradok, awan ti laptop mo kanyak, ninang. Agar aramid kayo matitiparikot, nanang. Ay nawaw, anya timbaga ni ninang mo a Janet kan ka, Mary. Saan ka maawatan? Sinaludsod nak, no usarag pailaan ti laptop binulod mo kano. Anya ngay tinsungbat mo? Imbagak ti pudno, nanang. Awan mati laptop na kanyak. Anya, imbagam ko mga us-usarang pailaang Tapagulbudin nakpay, nanang. Ay, di mo matam mo ti agdiskarte si ka, Mary. Napudno nga dating pabulod ni Ninang Janet a laptop kada kayo. Sa dino tinangyapanan niyo, nanang. Ibaga akong tipod no kan ka, Dagiti kwarta aginas gastos mo, ket salda ti laptop ni ninang mo. Anya? Anya kay lakit din, nanang? Siyak pa yung timabain ka ni Ninang iti kastangar aramida niyo. Sigurado ang makaungat ni tatang lumaamuan na tinaramid yo. Ay na, talaga pumudot ti ulok iti dayjay Marites, si nanang. Anyat napasama kaya, Janet, anak ko. Nakasaritak ni Mary itay, kat ti kinunana, saan na kanu nga us-usaran ti laptop ko? Ay nawaw, no saan nga isaw? Sino nga raw? Pangusaran ko maniti, sino bilang? Ay, day tati santay nga amo, nanang. Awagam kit diti kumaray anak ko. Amangan do sa dinumutan tinangipanan na. Day tangarod ti parikot, nanang. Saan na asungsungbatan ti awag ko? Sapay adayo ti ayanda. Masapul nga tricycle ka. Mapanak inton bigat iti ayanda, nanang. Agsaga na day jatesi. Sana siyak tilukluk ko na. Ay, nawaw. Apay. Laptop ko matoy in-post ni Bon iti Facebook. Ay, kita mananakaw. Day tani, nanang, for sale ka no. Ay niya. Ilakla ko ni Bunti laptop mo, anak ko. Hello, Bon. Jak maawatan ti chat mo kanyak, manang Janet. Laptop ko ti in-post mo iti Facebook. Bon ading ko. Laptop mo? Kat na insalta ni manang Tesi kanyak. Lukas ta. Insalda na gayam kan kati binulod na a laptop ko. Tiko naga kanya katususaran ka nun ni Mary. Ay, talaga kami dahil tao. Naasyanak ko na Gabot ako na nakasapulan na ti kwarta. Ay, inulbudan na magayon. Ay na, uray siyak, Bon. Talaga gayam amang luklo ko day jay Maritesi. Ay, mapantanto itayan dahil itong bigat manang. Ay, naskan nga agsungbat dahil tao Wan, nasaysaya at no anusan tatimapan iti ayanda. Tadi na ba't sungbatan dagiti awag. Dagasan nakto dito'y balaywan. Pasensya ko yun, Mari Janet. Bon, jak amo kasta ti naramid ti asawak. Okay lang manang Efren. Awan mo't basol mo. Nakitak nagpaiso ti inyawid na laptop. Ngam ti kunana kanya, impadulin lang ti kumari na. Ay na, talaga nga ulbod ni Maritesi. Wala ron. Nagturag nga umutang. Kat awan mo't pangalana iti pagbayad na. Agraman laptop binulod na. Naisaldanan. Kastamad lang ti kunak. Umanay mo't ti suswildo kapag biyagan mi. Ngam sana kontento, ta umutang pailaang. Ay, siyak pa yan ti mabain. Saan na bale? Datayo lang, mati makaam mo may papaniti da ito'y abanag, pare. Naimbag ta nagawit kan. Di nakmanen sermonan, tanabamban nugak, Efren. Saan ka sermonan?
tadadamari Janet kan bon iti kusina. Anya? Kaya't nakakano kasarita. Ay nawaw, imbagam kumaas sa anak nga agawin. Ay di ka gararamid. Ingka kat agpulusan tasang mumida. Kano nakita da kan? Ha? Ay na. Ay, mabagtita ka talagan. Sika mo lang nagaramid iti parikot mo. Idi pa'y abalbalakadan ka. Manyat inaramid mo. Nagpatangken ka. Bon, Mari Janet. Imbay kami, takayat da ka makasarita, Maritesi. No di mo kaya't nga agreklamo kami di barangay hall. Bayadam tirumbang abayadam. Ken isublem tirumbang isublem. Nalabas ka, Mari. Inulbudan na kami. Ay na, Mari. Ikan na kumaiti panahon, tapno maurnos ko ti amin. Dasyan kami kan ka, Mari. Gam, anya tinaramid mo. Ay na, nagturad ka ki di Ikanak iti do alawas, Bon. Bayadak ti utang ko kan ka. Tapno maisublik meten kini Mari Janet ti laptop na abinunod ko. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta. Iso ana aramid ko ti kasta. Siguradom laang, Maritesi. Dua alawas laang ti itadmikan ka. Katno di mo maaramid. Ammomon, nanya ti aramidan mi kan ni Bon. Ireklamo na kayo di barangay hall. Grabe ka. No bulod mo lang amin. Sana dahi ta isaldam kit din. Kat di mo matkukwa. Gusto ni Bon, Maritesi. Illegal, tikas ta nga aramid, Mare. Ay, nawaw! No kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan kat nga agisalda ka, iti saan mo mat akukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Eh, agtimpla ka iti kape. Nakatimpla ako ang lakay. Si kamot to natin makaamong agkape. Adalabit papanak. Ay nawaw. Sa di naman ti papanam. Mapanak makistorya iti kumari ka. Kasla mo busy ni Mari Remy iti limabasak iti parangan da. Urayag tulatan amalpas tiyan aramiden na. Kita tamang makadisturbo ka mo. Wen, urayag amalpas tiyan aramiden na sa kami agistorya ko naklaro den. Di ka man nagpakarabi Wen, agawin ak tumatla dagos. Ay, kumusta kan ngay, Maririme? Ay nawaw, si kamot gayam, Mari Gladys. Anya ter aramidam di titer senak, Mari. Awan mat, Mare. Kaya't ko lang ti makiinistoryakin ka. Ha? Agtugaw ka pa ya, Mari. Ay, agyaman ak, Maririme. Ne. Kabarbaro mo ti sofa, Mare. Saan pa'y a fully paid data, Mari? Hulugan nga men. At least, at dalat pa. When matgitian. Anya nga minan ti pagsaritaan ta? Ay, amamom ni Valerie, di ta kabangibang a barangay, Mare. Apay ni Valerie. At da kanumat gaya man asawa na. Anya? Well, day ta tinangag ko. Foreigner ka no. Mare, mangrugi ka man ako nakon. When atap no updated ka mat, Mare. Day ta ti latest, itabulan. Agawid akon, Mari Rime. Rumabiing aminan. Agan-anad ka, Mari Gladys. Ay, wun gayam. Nalipatak matan. Anya tinalipatan, Mare. Ludan man, Mari. Nalipatak na imbagay tay bigat. Mayat mat nga minti istoryata. Mano ti ilod ko, Mare. Ay, 300 lang, Mare. Tay sigod ang number ko ti Ludam, ah. Ibayad mo ngay, Mare. Iso na lang, tawan mat intugot ko akash, Mare. I-Gcash ko ton, Mare.
Isurat mo latan ti Gcash number mo tapno nalaka nga isend ko. Idikas mo ti bayad mo ita Mare Gladys. Loadan nakpay amari, ta saan ko ama open ti Gcash ko no awan load ko. Di ka madanagan, ta isend kumatla nga pa man na makaawi na. Promise, napigpig sa ngamin ti signal ija balay, mare. Ay, nawaw. Anyat kat katawa. Itay pa nga kat katawa ka mo. Ay, to'y buy-buyak lakay. Ay na, makapakatawa si ka. Nagload ka manayin. Wan, nagpalodak ka ni Mari Remy itay. Inutang mo manayin. Sa nabali ata siya kung bayad. Isend kunto ti bayad iti Gcash na. Na, imutang ka itilod para lang iti day abanag. Kas na kunak, di ka madanagan ta saan kumot apabayadan kan ka. Ay nawaw. Ang tugaw ka kit di tagbuya talakay. Inayadamay anak kau. Kas kalagong ungay. Ay, talaga masuro na kung tatang. Anya napasama kaya. Idi pa'y rabi nga ururayak ti isend ni Mari Gladys abayad ti load. Ngam awan mo. Apay nga may adi mo siningir idi nagpalod keng kangay. Nagtalakak ata ko na nga isend nan tulat ta kano ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging kaitakat awan pa'y mat. Mga no baro amudos ti kumarim dayta. Ay, saan asyak ulbudan day ta Gladys? Ta talaga ang makangganya. Ay, uno saan, mga no nalipatan na anak kau. Ipalagip mo to keng kuana, nagkita kayaw. Ingka man gumatang iti mantika kan tuyaw, bakit? Ay na, madamdaman ton Pedro lakay. Ay, nawaw. Apay, madamdama pa'y lang. Anyat orasan, di tapay nangan. Amumet nga do ti trabaho iji garden. Alam mo to'y nga rudan ti may gatang. Tamapanak iti ayan ni Nana Bete. Nay, apay pa'y lang iti ayan ni Nana Bitay. Nagasidig mo titirsi na ni Kumari Marimay. Ay, kwa lakay. Anya kwa? Ay, no siya nga min ti pagpilyam. Kay kayat ko ti tuyo alako ni Nana Bete. Anya tinagdumaan ti tuyo ala ko ni Mari Rimay. Kantila ko ni Nana Bitay. Naimimas ti tuyo alako ni Nana Bete. Anya? Nasalaw ko ni kumarim Aglades. Ha? Sa dino tinagapon na tatang? Iti ayan ni Bitay. Di matang iti tuyaw kun mantika. Anya? Apay naibusan ayan tilakom atuyo anak kau. Kano ado pa'y tatang? Ay nawaw. Talagamot ni Mari Gladys, ha? Saan na pa'y nga insend, di ko na nga isend na iti Gcash ko. Kas nanter aramidan na, kas lalikliklikan nakmatang. Mga no naimimas ti tuyo alako ni Bitay. Naimimas ti tuyo alako ni Nana Bete. Wano, mabutang lang asingir ti bayad na itilaw. Kumustahan, Mari Gladys? Ay, si kamat gaya Mari Reme. Apay, di mo ka dinamnamaan nga kita ta dito'y paradaan, Mare. Ay nawaw, saan mo't Mare? Salud-sudag lang ko ma, no kaano nga isend mo ti bayad ti load, Mare. Ti kunam kanyak, kat isend mo ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging gaita, awan pa'y matinaawat ko, Mare. Ay, kuwa nga men, Mari Reme. Pasensya kan ang saan mat ama open ti Gcash account ko. Ay, jakman amuno apay. Di nakululbudan, Mare. Ay, saan ka nga ululbudan, Mare? Pudno ti ibagbagak. No saan mo ama open ti Gcash mo? Ikas mo latan, Mare. Ay, day tangarod ti parikot, Mare. Amin a kwarta kat adda iti Gcash ko. Saan ko pa yan na i-cash out, Mare? Anya? Ano sampay lang ti aguray, Mare? I-cash out kung tulat na, Mare.
Talaga as sumakit ti ulok iti dayta Gladys, tatang. No kasta nagsarita kayon. Wen, tatang, nagadulakit din arason na. Ay talaga anarigat tag singir ita apanaway na nakaw. Pudno launay, tatang. Si kapayan ti ma-stress no kwa. Anya ngay nga ron ti maaramidan tayaw. Dataylatan ati agad yes. Sayang ngamin ti 300, tatang. Nagrigatak mo jay. Sa maysa, saan mo't amapidpidot ti kwarta? Ano samlatan? Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumaraym. Naibusan ti pasensyak iti dayta ang Mari Gladys, tatang. Naimbag kumaa, no amuna ti umay makisarita. Saan mo't nga rod talikliklikan na? Lumabasak pa ay Mari Gladys. Ay, sa dino nga iti papa na, Mari Flora. Iti ayan ni Mari Remay. Mapanak man makis istoryakin ko na? Kasta ka de, Mare. Wen, ala, agpalas kakit din tamapantay tayan na Mari. Agbanding tayo manatalaw. Ay, ikwa, Mari Flora. At dapay nasken nga aramidag. Ay nawaw, urayan kan Mari. Urayan kan tagkuyog tamapan. Ay, saanan, Mari Flora? Mapan ka latan, lumapan ka. Adupay tinasken nga aramidag. Kat jakam mo, no anya oras amalpas ko. Sigurado ka kaday Mari? Wen, sakto makiistorya no sa anak abisi, Mare. Isumat lagayam asaan akayat ni Mari Gladys ti umay. At damat gayam basol nakin ka, Mari Rime. Talagang ulbod dayta ako, Mari, ta, Mari Flora. Apay, anya ka ditiing karinakin ka. Apay, pinautangam? Nagtalakak tako na namat nga isad na tibayad iti Gcash ko. Nagururayak iti manong aldaw, ngam awan mo't ti insend na. Gcash ko na, Mari. Wan, Mari. Ay, awan. Modus ni Mari Gladys dayta. Anya? Pangalaan na nga'y kuma iti isen nakin ka kat awan mo't Gcash na. Saan na kanungarod amalukatan ti Gcash account na, Mare? Ay nawaw, patpatsyumot Mare. Rason na lang dayta. Tipod no kat awan ti karga ti Gcash na, isung awan mo't ti maisend na. Mari Gladys! Mare! Anya ti masapul mo, Mari Flora. Naibaga kanyak ni Mari Rime, ti utang mo aludkin kwa na. Nagistorya manan kan ka? Naibaga na lang Mare. Siyak siguro manan ti topic yu itaya niya. Ay, saan mo't Mare? Agbayad ka nga minan. Di kan agulbod, Flora. Plastik ka mata ko, Mare. Sa anak a plastic, Mari Gladys. Maasya naklaang ka ni Mari Rime. Adu dagiti nakautang kinkwa na apaka-stressan na. Sa ita, mainay-nayon ka pa'y ako Mari na mismo. Ay nawaw, tagpakalaing kamat si ka, Flora. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Isuasaan ko pa'y amay send ti bayad ko. Isend kung tulat ako nakmat. Saan mo ang ma-open ti Gcash mo? Wino, awan ti karga ti Gcash mo. Isuadi mo maisen ti bayad mo, Mare. Atuyin ti bagas agat-gatangam, Pare Pedro. Agyaman na ka, Mari Rime. Ay, gayam. Pakibagantuman kin ni Mari Gladys, abayadan na ti utang na. Utang? Apay, anyat utang na? Tinabayagan nga utang na, pare. Idi pa'y ako na nga isend na iti Gcash ko. Nga maging gaita, awan pa'y mo tina-isend na. Ay nawaw. Aging gaita, di na pa'y binayadan tilod na? Un, pare. Ay, ma-stressak nga rudan, tanagado ti rason na. Manuaya ti utang na? 300 lang, pare. Bayad ako. Ay, saan, pare? Ti kayat ko, kat ni Mari Gladys mismo, ti umay mang bayan. Binayadam lat ako man, Pedro. Si kakano ti mapan. Ay nawaw, nagartimat day ta ang Mari Rime.
Basol mo ah. Apay ngamin nga ingkarim nga isin mo iti Gcash, no amom adi mo gayam maisend. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Oho, imposible. Na No saan ang ma-open ti Gcash mo, ket talaga akayat mo ti makabayad, mabalin mo't nga ikas mo latan. Ti parikot, ket no talaga di mo kayat nga agbayad. nakarikap matitirse na ni Mari Rime, Tata Kardeng. Nagpasintro. Mapan ka no ag purchase. Ay nawa, sayang lang man ang tibanog ko nga imay. Ano sa mo na tiyag sublinton malam? Anya pa ngay nga rod, awan mo pagpilya. Mala pasensyakan. Pakibagan tumankan ko ana, asardengan na ti mangimar maritis kanyak. Tau may kuntumot bayadan ti utang ko inton madamdama. Di kagdanag, tasan met amaritis ti anak ko. Apay nga rod anaamuan ni Mari Flora ti may papan iti utang ko alod. Ni Flora lang tinangibagaan na. Di ka madanagan. Uray na sakit tinakam ni Rime iti naramid mau. Saan na ka ngayon marites kadag iti kalugaran tayaw. Anya nga binayada mo ti utang mo, bakit? Kasan ako maama kabayad kat awan mo't ni Remy iti tersena na. Amangan ano na pan nag-purchase? Ay, sayang lang ti banog ko anapan. Anong samlatan nga urayan? Narigat may, no itid mo ko ni Tata Kardeng. Amangan no malipatan na. Among ba't alakayan dyan tao? Ay na, Agsardeng ka man si Kagladis. No saan ka kumaan na gulbod iti kumare? Di awang ko madayta parikot ita? agpudno ka man Pedro. Adda ka di relasyon nyo iti DJ Areme, ah? Ay nawaw. Relasyon mo nga'y bagbagam may. Uray si kati asawak no si kati kamalay. Talaga makanggag ka kanya. Ay, jak amukan ka. Umanaw ka man iti sangok. Dakas nga minti naramid mo. Nagkari ka nga isin mo iti Gcash. Ngam awan mo ti insisind mo. No si ka nga iti ada iti sitwasyon ni Mari Rimay. Apay maragsakan ka nga raw. Naimbaglangan ta simmangpet kan, Mari Reme. Umay ko kumabayadan ti utang ko, Mare. Naimbag man, Mare, nabayagan nga urayat day tabayad mo. Pasensyakan, Mare. Pasensyakan, ah. No saan ko at tinungpal ti inbagak nga isend ko ti bayad ko iti Gcash. Nakamiris ka mat siguro anya, Mare. Ay, awan, Mare. Saan gayam anasaya ti agulbod. No awan ti kwartam, makisarita ka lang anasaya at kanyak, Mare. Di mo ibaga nga isend mo iti Gcash, no amom adi mo mat kabailan nga isend. Dakis ti agulbod, Mare. Aklo na ka nagbidotak, Mare. Kat no di nakayatan ako, Mare. Ay, maawatan ka, Mare. Anyangay nga road. Saan nakasta, Mare? Ti kanyak lang, kat di ka kumaagulbod. Tatalaga ang masair tiriknak no kwa. Pasensyakan, Mare. Sana na maulit. Ay, nawaw! Di ka agikarkari, no di mo matammo atong palan. Iti kasta, di da ka mat guraan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami. Si kamat gayam, te si anak ka. Anya ter aramidam dito'y balay. Di magasak lang, takayat kayo apa kumustaan, nanang. Ken iyo may ko to'y basit a grocery para kada kayo. Aguray ka. Di mo ibaga ang aging gaita, kat si kalata ti ang trabaho, te si anak ka. Awan matidakas na no siya tagtrabaho, nanang. Ti asawam ngay, apay asaan nga isaw ti trabaho. Naglalaingan daytan ariko. Ay nawaw. Mga rugi kay man ngaminan, nanang. Niri ko ti mga awir iti anak mi. Iso asyak tagtrabaho. Amom te si ka ti babae. Niriko kumatag trabaho. Saan asika? Ay nawaw.
Anya man ti mapaspasamak ditaw. Umariwawa kay nga ginabigbigat. Di kay laagbain kadagiti karupa. Nay, bigbigat nga da ka dito'y balay, maribite. Apay ka, day? Ay, talagang awan babain day taari ko, Marilisa. Ay nawaw. Apayan, Maray? Adda ka di inaramid ti manugang mo, adi mo nagustuhan, Maray? Masurunak nga road, Marilisa. Iso ti lalaki. Ngam saan kit ding agtrabaho? Ni Tessie nga anak ko ti agtrab-trabaho. Saan abali Tani Rico matpiman ti mga awer iti anak da ka ni Tisay. Ikulam kit day. Sadot day jay ari ka umaray. Ay unay kan, Maray. Asino ti sadot, bete? Asino kumapay sale? Ni Rico nga anak mo Ay nawaw. Kasano ang makapagtrabaho ni Rico nga anak kaw ket isumat ti mga awer iti anak da kanitese. Ay na, parikot yun day tangagabalayan. Jakon kayat ti makibiyang. Intun kwan, siyak pa'y ti mapadaksan. Agkapi ka pa'y nanang. Agyaman nak Rico anak kaw. Kumusta kayo matan kanitese? Kaya nasayahat kami Apay nasa lutsod jaw? Nangag ko nga men nga imarmaritis na kani abalayan bete Rico anak. Ay nawaw. Anya man ti marmaritis ti katugangak nanang. Sadot ka kanaw. Isuan iti si ti agtrab-trabaho para kada kayaw. Nasakit siguro tinakam na. Tas si kati lalaki. Ngam saan nga si kati agbirok. Ay nawaw. Mangrugi kayo man nga agabalayan. Napagsaritaan mi ka ni Tessie, ti maipapan iti day taabanag. Amuyo mat adakkel ti sweldo ti asawak iti pagtrab-trabahuan na. Iso di na kaya ti agresign. Wen ngam sabali nga rod ti sa uti katugangam a babae anak ko. Di ulatan ni kaskaso. Tinapatag. Nasaya ti relasyon mi ka ni Tessie. Ay saan anak? Jak ipalubos nga isi-isiin na katikatugangam a babae. Nay, in-unfriend naksamo ni Sally iti Facebook. Ay kasano ko adi na kayan print ti abalayan ba? Kumkumpormi mating ka ipupaws, bitay. Tiyawanan ba Apay ayang gabi na napudot ti ulom iti abalayan ta. Ay basta, kagurak day di asalay. Numabalin lang tagpili iti abalayan. Si kaki di may, adaya makasta. Sa may sa, panagkunam ka di kaya mo ni abalayan salay asi kadagbalin nga abalayan na. Ay nawaw. No apay ngamen, aday jay pay laeng mat-ari ko ti pinili ni Tessie nga anak ta. Amaman niya. Sikat ti ayan ti parikod. Santa kuman ang makibiyang itibiyag di anak ta. Santa mo nga amo. Noon niya tinagsaritaan da nga agasawa. Tinapatag, responsable nga asawa ni Rico. Kundi nakabkabilan ti anak ta. Responsable ayamat ama ko na ti kasya alalaki. Di na mo tiyag sapol iti kwarta. Mapanak gumatang iti si daon tayo, Rico lakay. Ay, siya kun Tessie bakit? Asidag lang matitirsena. Siya kun. Di off mo ita. Iso arong ba nga ginanaka? Siya ti mapan gumatang. Sa nabalit nakaturog mo ti anak ta. Saan kan samatan nga ginin na nalakay? Makapabanog matlang ti trabaho dito'y balayan niya. Kabalak may bakit? Alas ta siya kun ti mapan. Agyaman naklaunay lakay Uray no kas dyan ni nanang kat nasaya at kalata kanya. Sige, di mat. No niya man ti issue iti nagbaetan dagiti dadakkel ta. Issue dalatan Tinapatag ka naragsak tayo. Husto tinangag mo, Marilisa. In-unfriend nak ni Sally iti Facebook. Ay nawaw. Bayam ata Facebook namit nga road, Maray. Ay na, talaga masurunak iti dayjay nga abalayan ko.
kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Nakita ngamin ti inpos mo idi na minsan nga aldaw. Madlaw ani Marisali ti patpatamaam. Wano, napasagidan iti post ko. Iso nga in-unfriend nak iti Facebook. Ha? Pudno mga may, sadot ni Rico nga anak na. Ay nawaw, aglablabas kan san Maribite. Anya, Real talk laang Mare. Kat no awan pa'y nangag ko ariklamo ni Tisi nga anak mo iti katugangan na. Ngamsi ka. Ay na, nagadon tinangag ko ariklamo miti abalayan mo. Saan nga taas si kate ayan ti parikot Maribite? Nay, da kayo mati masalaw ko nanang. Sa di nung tinagapon niyo. che, Ay, kasla bad trip kayo pa eh. Apay ka day? amaw si Karikaw. Manakibiyang ka talaga. Agpadpada kayo iti inam. In-unfriend nak iti Facebook. Kat awan mo, iter aramida kenkwana. Puwe! Ninanang Mike. Ay di nakaw-awagan iti nanang. Ni Tesi ti anak kaw, saan asika? Anya nga roti kaya tiyo ayawag ko kada kayo. Ante uno nana. Anya! Nasalaw ko ni nanang itidalan itay. Bakit? Sa di naman ang tinagapuan na. Diyak mo. Ngayon kasla maditimod na. Makaungot pa'y kanyak. Nagapo siguro man ang iti ayan ti kumari na Anya man ang tinbaga ni nanang kan kalakay. In-unfriend ka no ni nanang iti Facebook. Ay, kat man ano ko ma, no in unfriend na. Ay nawang, big deal lang amin kan kwa na. Una yan, dagita nga gabalayan. Diyak man na mo bakit? Hanggang nagpudot man ti ulo na kada kami ka ni nanang. Bayam, kasaritak to ni nanang. Saanan anasaya at tikas tang aramidan na. Talagamat ni nanang Ay, jakman mo iti idam tisay. Aglablabisay. Ay nawaw, nagadukat nga issue na iti asawa ko na ya. Kasaritam tumangki di anak kaw. Wan ano dumungag kanyak tatang. Padasem lata. Nakababain nga minin ka ni abalayan salay. Ka ni Rikaw. Ang mga no panunutan da akan kanunungak ti aramid ni nanang mau. Sa dino nga ron ti ayan ni nanang ita. Napan iti ayan ti kayem na. Siguradaw, ay, aduman ang ti istorya na ijay. Ay, una yun ni nanang. Agar aramid manan iti pariko. Ay, naibag man ta na panunot mo ti umay pumasyar dito'y balay, Rico anak. Nanang, pudno ka day. Ay, nawaw. Tiyan niya, anak ko. Apay pudno nga inyan friend nyo ti abalayan nyo. Hasta una ti unga na. Apay ka nga inyan friend nyo. Kawang mo ti dakas nga aramidan na kada kayaw nanang. Ay, apo. Painosinti man na ni abalayan bete. Anya nga awan. Kat no nagano ti ipopost na iti Facebook na. Sabay sa, lukas ta nga agsabat kami. Nagado sa una. Uray lamay babainak. Kit masapol ayang ayan friend nyo. Ay nawaw. Anya nga ron ti kayat maurikaw. Makipinungot akan kwa na. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam mo kanya kabalayan bete. In-unfriend ka lang iti Facebook. Big deal matankan ka. Apay nga main nga in-unfriend nak. Awan mo tidakas nga aramida ken ka. Painosente ka pa'y laang mat. Anya nga awan. Kat no nagadaw ti ipopost mo. Nagadupay asaw. Ibagbagak laang ti marikrik nak. Basol mo mutin numasaksaktan ka. Oh no. Kaya't mau taitad kumatan kan ka ti password ti Facebook ka. Ay, saan ko apagin interesan ti Facebook mo, salay. Malagayam. Apay nga rod anagado nga isyom iti biyag mau. Ay na, makauma ka. Ay na, Pare Andres! Pare Andres! Oh, Pare Andres!
Ay, apay! Ay na, dagiti agabalayan, pare! Ay, anyat na pasaba! Ay na, agap-abada, pare! Kasla aglaban da pa yan! Anya! Pasardangak kumaida, mabutangak mat. Amangan no siyak tibugbugan da. Sapay, napudot da adwa, pare! Ay, nawaw! Ay, talaga mangibabain day tabitay. Ay na, mapan mo man kitaan ida, pare. Amangan no agkinabil da. Bayam, makita na. Anya ko matilaban ni Bite ko nagdakkel tibagi ni abalayan salay. Anday ka! Ay, anday. Abay, nan ano ka? Ha? Ay, anday, tiawanan bain asalay. Anya nga ita. Pinatulan dakan. Ay, nawaw, kasla naragsak ka pa si ka Andres. Kasano nga ba ina? Kanayon mo nga idadaw ni abalayan salay. Uray, ti panangian friend na kan kay ti Facebook ay na-issue kan ka. Anya nga ita. Ay, nagsakit lang arudan ti bagbagay. Kastapay ba ti bagam? Pag nakbam da ita. Anay, Apay nga may nakaguruguram ni abalayan salay. Ay nananang, di kay mabain, iti kasta nga aramidan nyo. dayjay asali tinangirugay, te si anak ka. Ay nawaw, di kay aglibak nanang. At dati in-send da a video kanya, kat nalawag ada kayo tinangrugi. No apay ngamin nga inpungot yo. Nuwan takom-komporme mo, ti bagbagana. Tidakas nga ugali yo ti makagapo, no apay nga in-unfriend na kayo iti Facebook nanang. Nakita namin ti inpupost yo, may papan iti asawa, kan iti inana. At aya din nakamat ko anagan. Awan ba? Wen, awan ti di nakamat yo anagan. Ngam madlaw latamat no asino ti dakdakamatan yo iti dayjay a post yo. Kantap no ibagak kan kananang. Saan asadot ni Rico nga asawak? Ha? Napagsaritaan min ti may papan iti panagtrabaho. Kinapudno na, siyak ti nagpakpakaasi. Ano mabalin, iso ti mga wir iti anak mi, ta siyak ti agtrabaho. No kasta. Kamali ti pampanunutan yun, anang. Iso mabalin ka di? Agsardeng kayon amang padpadakas iti manugang ken abalayan niyo. Ngamin, maapiktaran ti relasyon mi ken ni Rico iti kastangar aramiden niyo. Hustaw tinaybagan iti say nga anak tabitay. Iti kastagar aramiden niyaw nga gabalayan, mapiktaran da kanirikaw. Apay kaya mo nga agsinada nga gasawa. Saan, Andres Lakay? No kastagaron, nagbalbaliw kan. Sardengam ti mangpadpadakas, iti manugang mauken, nga balayan. Ay, No kasta ti aramidam, di awan tunti gulo. Awan tunti pareho. Kang runaan ti amin, malag-anan ti rikna, bakit niya? Narigamay, no guruguram ti padam at tao, aga pulang iti pride mo, bakit? Binaybayam kong malatan ni abalayan mo, nanang. Jak ba gamin malapdan ti bagi Rico anak ko. Amok asaan asyak ti kayat na nga abalayan. Namnupay kasta. Irespeto na latta kumamot ti kinatao tayo ah. Saan aday ta mapanmang padpadakas kanyak ti paglaingan na. Maawatan ka, nanang. Ngamiti kasta kayo na medyo, ay sus, dumakkel ti gulo. No ireklamo na ni kapitan. Okay lang. Sumango ka. Dayta ka kami. Agpada kayo tumang nga gabalayan. Agpada kayo anak pride. Naragsak kami ka ni Tessie. Ngam iti kasta nga aramidin nyo. Problema mo ti sumangsang bay, nanang. Ha? Dayta kiti ti pakpagita yun iti apo ko yaw. Sapay birthday na into no may alawas. Kita nyo ang mga nagpinungot kayong tuki di nga gabalayan. Kasangay ti anak ni kaniri ko inton umay alawas nanang. ka imbitado kami kadikin ni Tatang Mau, dahil si anak ka. Ni tatang laang ti imbitado. Apay ngay.
Amangan no, ang tumpong kayo manan kini abalayan mo. Kat agpinungot kayong tumanan ijay. Nakababain, nanang. Ay saan nanak ko? Siguraduhin niyo lang nanang. No kasta, mabalin ko ti umay. Wen, ngam siguraduhin niyo nga awan mapasamak agulo. Diyak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw ti anak ko, nanang. Gapula ang iti pride yo nga agabalayan. Sapay la kuma, tamapakawan na kadagiti nagbasulak, abalayan sale. Pasensyakan abalayan. Ay, uray tsakmat abalayan bete. Ay, pasensya kan ano, nadanog ka. Basol kumatlaang abalayan. Isuasan ka mapabasol, tasyak tinangirugay. Ada merienda iti unag nanang. Mapan kayo mga lano mabisin kayo. Madamdaman to, nanakaw. Kitain nyo Amangan no, agpinungot kayo manandita. Ah, Ay, saan, antisay? Nagpinakawan kami, iti inam. husto tinaibaga ni abalayan sale, anak ko. Saan mi adadaulan ti special nga aldaw ti apo kumay. Ay, nawaw! Dagiti ina ti makuna asilaw ti pagtaangan. Agbalin tayo nga rot kuma apagwadan. Saan kat ada tayo ti mangirugi ti saan apagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.